from here. Okay, so now can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so Let me beautiful. just yeah, let me just adjust my stuff so I can be prepared. It looks pretty clear. On your What's side. your camera? Your camera went off. Yeah. I'm fixing Okay, it because I don't wanna lose anything I can like last. okay, okay. Okay. You got it. Oh, there you Yeah. go. So that's this is the paano pelsimit mga oramasing live with na Okay. Jennifer. Good afternoon. Nga fact ko malam nga itala ko mamising Mauna. Nga na nga tari para nga mo nga matawag kiyaw ako staff in Kwajang oh Nagin. Nga I did my schedule with my work, so they're really happy that I will share. yeah hey Um, mga orang ngara in me inte mana in feedback kasha in pakantain me ito services mamangam talarangan Una. Damit ki kulangan nga sila ko noon so ko onin ngantin labwisi apa on ngeta sagon sagon makatara kaya alo nga sila ko noon so anay panang formal part of our conversation nga sila ko noon so man pala ko makatrek program magtemta siya klawon so ko na may chipuraile na katsa tawag ke program na siya na ipsi nangan pakite ukwe anay sila na rin formal Okay. na on so ko nga sila ko nga on nakato sa kupang on sa ko nga malan murawit waya on sa ko nga fact mauta klak tuwash um, mauta klak tuwash nga sa kasla me tagani sila kum nga nga fa proile. I'm gonna do a okay. short prayer. Okay. All right. Are we on now? Yeah, we're live. Oh, okay. We're live right now. Okay. Yeah, we're live. Careful, you man muna. Una. Kumli pitching. Conectado.
Very good. Good in pray. Pray. Cum cat flat and a large falged in faculo in caxican compel going molas. Catculo malap que ma wowo o ye wo shima cum ranches pen going molas. Elole somna na ke witche somna na ke lenchif somna ni ke bena funche somna. Cat nutulla gatete cat cum the casca chiacche. Tutuden she cum. Svil penacalim ye long silom na shish. Cum spibenacalim la compa pachi fan a falgedina falachi. Aniki au saying e kakulomala peki gum kolmolash. Alina posle fin jaklash. Posle makatiak farshi. Tashakadito lagati kanchi venaki or malash. Napara naki finne broadcast ka fin jakilash naki au saying e katki peshut nashum katki second nashum babamdal. Kumin nas kashi kat kumin esi lalmet metlom telalmet metlashi fena. Kumin esi pe kitin kani sam kum ki mamaga traman ka sham ke ka oye lash. Green kay na matalye or malashi matong. Aki oye ka singe kat kulo malap ni kel Jeniffer kel ka pel volunteer pelalos pelal ka time na yok pelalil pasiye mait makaditalalin na kisekan la sacrifice pelal inka in cash which main na fin fel singe ka yot na finan Honolulu. Kaditala pang makum ke kidinara ke molat fin fel gidin kalain sap. Gidin shuk gidin akuye mola nilos chamahin na. Apa nang kat kulo malap na kima kita fashi ako mito la siya pa wuwo pa inge kat finsha kaning kay sang kya siya pa oye yok na nakipel si mga pendik damit singalin na ak kulukye ak ilya yung maulas mahito. Apa nang papang e finsha klas kiting kay na raip kunesh kat tigin metalal fungi metalain sap katang na siyang gumin na spekasya ak uye ak misye pa ka leilain kay fala wofin shaksilash ke oy ka singe kat kilomala papam ta ki ma nakawas ma ko makoy kat kilomala ke mi singe ya e kat prene shume kat kaksakin ko dala ko mawikat ke fin shaklash breaking in monetum cheers guys met langolas amen. Okay, karum kain long kalin per se ke Ikaw, kuna. ale kalin pe per se well Uy, Allen. ngakulo malap ke me Kaslalim le. First and the last, I hope not. Well, breaking me. Namta na finchak silak ngan kay na me kain singi. Nani pang kita mawuma ka ke pandemic singi ya. Pag kan talom ni ka chwela mo wupen na kitin. Ngitang ni mics ko ngali ngitang ni speakers nga. Man, what am I gonna do with this? Napang nga it's a long process for me. It really is a long process for me. Hingin na at least, I hope it comes out okay. I know, but me, bakit Nawo. pray kaya eh? Bakit pray ka Now, sang tingkat? Mana kawa masikyakan. Katilitan naklakumam. Ang now. ake fakulo malam chil Jeniffer. Jeniffer pa ilpa siye mit ma alena ak fashion up pa in large finanya na.
Ashkai si mayok supe may ngaki landa ka share na sin may lash mayok na may kusayang services lal talen mawe na without further ado ngam nga sang na sil nga iges na sil lan ngaman kaya nit kayum talitala siya ila to ngaki tako na from the horse's mouth la siya ila tange Jeniffer ngaki Ay, fakulo malap singkat ke mo lash ngaki fakulo malap ke posisyon lang silong panang answering nurse sila na siya nga tala kum mata anak nga fakatay nga shoot na siya kum introduce la siya kuman kum introduce la kum maya na may services ma available na siya may kusay finan niya na pag kulo malap ay, chipla kulo malap ki peldoman ka art loman ay, klamalap team. Kaya, may tiging ay tak ma ngos malpapas na nga nasikmsingi nga wila lang sin fakura na sin kat ke mo lash kaya wasa may wikot misingi ke live stream sa lash kaya inik pa Jeniffer Mongkeya na married name lang ko pa Kinchiro na ngamoy tefonsak natala tefonsak lutut ko siya ni tato access lutut lang ko wai nga graduate la siya minat na inye na rik maki office lan we are Oceania ka katamay tayo ito mawaw na actress la siya kat ash 7 ma katash it actress an by Eaters Luo o North King Street Honolulu Hawaii 967 96817 telephone lasan kung kain down kat ke alkos yes siye tolu on kosyakos pangan actress phone name pala siya na wow ka uyar siya el tafana matawag or program city pas now kat organization se kat si na ingin na ar katalde kudo ke casualan kat nagi program sila siya kat tila program kat organization se ingin na nakato kya siya ko kato program mas lanwawan pa kukuha ko may kya siya ke health insurance pag ngawi kya siya ke health insurance ngawi ke department sen na kya siya ko program siya tuwan pa CRS community services ilgal pa kya siya may quarantine ko unemployment so nag-iitlon may food services po makat mata kita ke Friday ka Tuesday ke eat ke momol program siya tulungan pa helpline la siya intal pa cash home ke telephone so nagawa ko may bago na officean tadi is may kisinsiya kloman ko may kumina na tadi tafo na sin program saya nagkukuha ko CRS ko case manager nag mga programs sa yangan ko masaflas dengan pa case manager itay kaya siya ke housing ke firma dari se kaul jail ne di foki na tay kaya siya kain singan kaya siya tara kaya siya inasin PO lan may singan kaya siya may singan suwok orek orela insurance kanin may inin na maybe kuminito pagi program sila ni kung koso kisinsiya ke na ka team kain kisinsiya nga kain kaya siya nga may panang na sisla group na
kahit ako na with lalaplash ke office slash kung dari nito so kung dari dang to kung dari talas with lalaplash uh, CEO lash ko program but may season program si lash ni pa Josie Howard in Matayan Groups na so nagip board members uh, uh, President pa Arsima Mueller, Matan Massels na secretary ke board members yan pa Lilian Sico, pamamit na kaway tala sa Lilian Sico, Matan Right. Koshai Okay. na masafas and treasure pa sinin Matan sa treasure lash ke Perman. Perman, Perman. yeah, Yes, that's it. man. Pero Pontes Oh. Kainin Mama. mo Mm. Okay. Brooks Pontes Nasas na Poshais nga mayep magkaya na palaw pa weng Port sila. Paulina Bainel. Paulina Perman. Paulina Perman. Et pa treasure land. Okay. Wow, Port Na member. Lilian Seacal pa may port members Ang port members members pa ngayon. organizing sila nga. Nga mo, CEO Josie, may dalawang Josie. nga mo, interesting nga liye. Ke, specific to the long pa kum outreach, kum outreach. When kum outreach nga, what do you actually do? Kum shoot, papa na get on the phone and try to find people that needs help, yeah? King, she's been outreach large nag-community and kita spread ko educate with large yung mga tanilit pala metadero nag-zoom nag-health insurance specifically for health insurance pa logo nag-outreach nga kisinsiya kisin with ash insurance so may finash kung na-start kung nasumono may tadi nito ke health insurance ko findan ni ko na ngay cash tal direct them na ke and matadisum na wayan na kening nawusi pa nga orela na siyumpa nga kuminda ka share ki me para pa ale katane aratalane ingan ki nga mga share ka to mga ashru na ana ki kumtel ngayon na ke helpline singen pa phone number si man ki screen singen 808 913-1364. Interesting thing. Kumtel Roberta share phone fin pa with pangonak ng pasing na with caching ni sinalan press 1. Fin pa lang in terms in with cash rook silan press number 2. KOSRAE number 3. Marshall is number 4. PhonePay number 5. Can press number. Yan kilime kos. Na ayos siya komisom na ni ki directly na sinwit Marik Mag-health insurance. Pangan line na kumni interesting luo sap kusen siya si ngaki siya ngina pa ke ngaliyak fact mo kumdal case managing I mean not a RICMA Institute for Human Services mate na mainly case managing lal dahil nga ildal syuk dal syuk tan connect and homeless ngayon so matawe permanent housing na pa dal case managing na kung man akata yakalim ko ta syuk when kisin siya sila ngarangan siya pa kung fakla finbar talik ma get into legal problems like incarcerated in dalom kalbu siya without the ko na kung dahil case manage kung fact mo kung dahil case manage dahil nga italik Micronesia pa nga ko
Taruk Micro, we specifically for Micronesian kids. Oh, Kat cash pa with seto. Tay ko na bang novels lash yung Taruk lash na co-fa citizen. Kitan cash yung tan nagi eat man. na ki fact mo kung laman mention mo kung tal syupe kung lokal talakiyen mga tan matawe ka syukure mapema. Orik ma case managers ng pay cash yung tan nagi sukok orik malaltal finwayangon passport tari cash yung tari oro ke Oh dito man, Inash mangan no phone tarin back on their feet again. wow, that's ngalut lang parang ngalia kum fact ke introduction lo ma kum fact la eh, you guys are becoming a full organization Yeah. now. Pang our CEO, lom the large board members, Uh, nakaisip department, mga. Tama, interesting thing nga, kung naging afaka nga, liyak la kumdel broadcast po nga eh. kat broadcast malan ko try ki Wednesday na kay wa ki auto lu fin pata na kita so nikit ako staff. At talit na sila Is ro pa kaya. aw min kat week na kayo wa kat broadcast kat live nagi out when ki lockdown ngayon ka ki pandemic ngayon wengen per kiten out to the community nga ma Oh, that ki kita nora outreach lash on ki live stream ko zoom kitan pananganin kenek makita kayo sham yeah. clear Mm. message na kayo wakatito ko insan kasyo na kayo na sing community lash na Monday kat prepare for the our virtual talk every week so Tuesday so na sing with masses na Wednesday with KOSRAE uh, Thursday missing with Ponte Malan Ponte na Friday Malan na every week pangan schedule lash na Oh, finish tapo kung kita din share kung kain family tigi Wednesday mun kita kain announce pe mun open okay, kumdel tawa again. kat mata-mata kiao to luta for pangan time dan kita mata kata pela kita break money kiafo po na pa kita kain zoom na kiao akos staff kat sa life. Wow. Oh, wow, na kumdali, remane tayo na kumdali jump into menaki. Yeah, Long hours. our virtual talk. Na pintaktan mo din siya extra. Okay, it's part of our job. It's part of our Yeah. job Panayin, to. panay gajilan military. Wagin kita pala kung meron pag Ale, ma-housing lang ko ang sa wagin mga overtime. Kani, Kasum na ngayon, isum na leya. sinsiyak, ngamak sinsiyak si luo. Ngamak sinsiyak, ayok si pe luo pe. Kulon sintat Okay. na nga isam nga siya. Nga mention na siyumtar may tigikat come online na ki kung fin kain may elaborate kita siya ki marketplace na may quest sa Oh, coverage wait, yung wait. kulangan Okay. masing along kung fact po nga interesting at fan ito pa ngan ka mo masing fan na may marketplace fin marketplace na kung talking about MedQuest pa kung fin MedQuest ka medic masing nga na kung in na kung pull out kung iskom na liki market na nga Okay. wow halak ko lang malak nga short kung giving elaborate kita siya Nga mga kata ship mga ito. Okay. mm. Kasi siya siluman. Ngaya kata ya marketplace met in that Okay. calendar. Marketplace il katbangon healthcare.com. Mm. Napakat down marketplace. It funded by federal Okay. para plan na luwo offer ke marketplace ngan HMSC na Kaiser. Wow. Na MedQuest ka Medicaid ngan funded by state but under federal bill. Na aro ke
dahil tulogin niya Medicaid na sin co-facility na kat go back to marketplace federal Wow. assistance. Nagisim pa restored again na sin co-facility kat silpa na falokyan na Medicaid. Na para matawag ke December at then matawag announce si magitan try to get all co-facility my eligible na Medicaid then then restored their coverage to Medicaid commit quest. Na pangan Wow. makatarong polon base January de missing ka try to enroll as much of our people to Medicaid commit quest. Na na inginain naman kata problem kaya pa. Wait ma aske marketplace kat enroll kat dal si na enroll it dal somewhere na dal ask coverage mo la dal ngin na ora kat leksyon ni akapeya na sin dal fin me dal coverage la dal ke me kusan me approve dalin me aksaya kalinya na sis kita terminate the marketplace sila dala. Oh, there you May go. dahil di kayo narik quote when federal state na Yeah. orik makun finma dar orik makun ashta kaya coverage luwangan siltal kadar under quote coverage na kita rin sumunungan ito mass coverage si Mm. ito marketplace set. Tina Oh, pues ara dahil check na muli me co-payment, co-insurance ma dahil sa visit factor. Na wow, that's a really nasimit marik um, makun met pues ngantal tena it's uh, kita mo may free top tena free. Nasismit co-facilities ngan ka tena muli. When got wow, that's eligible na big ara big difference. actually ako kaya nasimit ma orik makun kaiwan darin terminate marketplace. Findan ni kun ne la tare ora fekya kat cash on terminate landa. When tarin na natin lock in when password username ke marketplace an malanda. Tadi usin na sis ka finma kat nito na kita showan na computer ko lock in na marketplace account la tara na kat go through the old application kita go down to termination. Wow, Yeah, I think wow, pangan ma katki wait makaiway ni talatal tikan rek makun pode inenol in ma sifan na patar rek makun. Tong ama nasimwit ko pangay ama lawo tarin rek makun medicate ko med po singan man kumeso mo no kundi na mo lima Niki doctor visit mangan emergency ta fincom or mapin marketplace as 10% sige kumemodi fincom ER ko as co-payment ko memori pe ko insurance wait marik makun marketplace an wow. That's kasi kata pa mana pa sila na ingin na ma kita recommend pa may micro ni siya ngayon transfer Dolphin marketplace and transfer na kay MedQuest. May mana pa Miss siya ba Magun back tanin in Miss uh, Magun tanin Rick Magun ma lunch state when ka to Rick Magun met tanin sila na mainstream. follow yan like How in cash nangi and tal mm, na kasi siya sila naki transfer processing and dahil na tayo siya submit documents kami ma-reapply. It's ma just nakalmete na tal din na ini no okay. tal din Oh, na ini no tarin documents manan ke inapprove coverage sa luman fin ko may wow. terminate coverage luman kung din na ini na kumin ko kumeso na lock in uh, ke marketplace account luman na kung put down ke first stage Hmm. ama plan, ASCII plan
na kume Zoom nitin ki ne plan luman na Wow. there's a word that say termination on it. So you guys The Yorkshire na pa tilogin yun. yan. Tilogin yan na coverage luman kung intensive sash. Kulaw malap lang nga isam nga siyak yung fin nga pe kung clarify na pa nga pa na we're talking about the same thing. Marketplace na may nga pa na Wala. apa kung Yalan ka to. pangan kung akata yalail federal na state Nang congratulate kom ki nga sana tala congratulate le pe siya mo na wow good job. Congratulate Kila, you kila. talum kun sintum nga may graduate le pe Yeah. Nice So we want to congrats. congratulate everyone that graduated last weekend. Harus pa tani Yeah, siya, thank yeah? you. Talim ko dito nga na lutut siya, we high school, yeah. Wipe out. Oh, okay, okay. Tangi, sabi, kasi siya klo na lola, malayo pa pa sipin, siya, sige nga, mga sige manaki, rental utility assistance, sige nga, panangan long maluwo, masimita nga long nga oy, talusla application ka somnarol Jeniffer lanor malum tani muna pa ke reya wang lepel si sana na kalama ke Sige, wait no wait. mato Yeah, pala, ange wait nga. wait ito na fa actually nga ke me forms mako me email mga ito no actually kung da ka sa may na May pa nga wikasyo na kiipsa nga nakikat program down as you kanin program na nga mm, stick to my program nga tila ko around. oh, kung So, may kasi sa kong kirentolan nga nakataya ka to Pevin Ash. panga ke kung kay namnas me shaman kita sikrin long pe ngay kulangan tak mas min kal ngan la mas masantil involve ke ngay ilanaus ke alula sama hina kauli application process na ke ngan dali ka ni singe na ka me ma intake na application ta ilma oh probably not ilma tune lain chimit na dali chupay kesla Okay. okay Well, kay kung nga ni sila malay sentiman. Eto naman sila nito. Program sila pa ne kaya wa magti kaya wow kaya program singan oh CNH wow il din na kaya na kimani il kaya na interpret application singan we might nagla application laldalan kate na nag kita nusot money Kat oh kaya siya make applications dengan finwang computer daltan kat make applications dengan online na nagki-documents ma tadi ni na nagki-rental assistance dengan kat kaya siya tan upload nagki applications latan kita sa pala nagki CNH oh pa kaya siya kimani me singan CNH uh ama total pa mo kuyaan now okay County of Native Hawaiian. oh Yan, Ash ke po sinasapaya wata. are fun sila altale Ow, wow Ash ke What? CRS Na po kumita se. kita lo man il kaya na kung kayo submit application yan ge online na paper application pa Kat me, kat literally not kaya pa nasin mo tanin ko online. yep When when fin ko me pwede po nakumito copy mana kayo te put it together na saan ki envelope kum sa po nag-access. It's gonna take a while. 1 week, two okay weeks, 3 days. So fin ko marati online right away process maluman.
in ma dan mo dari close ke in within 2 minutes takum sang na ke within 1 minute before kung Uh, kay on the waiting list ta fin kung sa pala kila insen through mail na kung tatari application mo man okay, para okay. Makes sense. mission waiting findan me ini na kya siya naki online pa wow chamin naki kya siya. Me, kaya nga itong program ako pa kung Kokua, Community Resource Specialist, Helpline Specialist, Case Management. May Kokua siya once again, please. Kukuha pa may my part pa may healthcare kad ba healthcare specialist. Oh, okay, okay, okay. Down may program sila siyang kukuha. May malan state kat funded Oh, by state or ildan pa kat pa kukuha lang state ki health. okay, okay. Wala malab. Ikaw, Messi, ano yung maisika na Mike Duman muna? Okay, Okay, kuna. muna, huwingin na. Nasap ka mo kamo fashion chef la ba program na sa tange, siya na siya konsulpe. Kata lakas mo the fashion room dal me food drive siya. Uh-uh. Mana kung kain fact la na siya ngayon danito food drive singen. Amna? Okay. Hmm. Kaya nag-i-ib ke food try flashan katara Tuesday, Friday. Tuesday kat surf na ke mongo mall mo kaya na plate loaf ko kat mata kasha mo ke Tuesday ke. Na inke Friday plate loaf ko ngayon mongo mall na we pork tol ko nag-vegetable na sibe meat nag-pork sausage makainin maan ki-pork singan meal pinmo at ma we cheese kainin maan ki-pork singan pa pork tol ko singan na kung hindi in silong pork ngayon ko plate ngayon kung amawayan kung reserve katika के मानदेने के फ्रेटे ao algos staff on के nime ko staff on ke reservation nan. Welcome to fin kung bata na ke reservation nan kung dal welcome kung dalin ta ko me walk in ta ko me stand in line ko min walk in ta. Pero ko tinalet place line la siya. Min ka to wait kingkayan mo itlash nga itako na siya kahit pokla dala so. Na masip nga ki tafon ni ki poks ngayon nga ma woyan wait ma itako siya kahit pokla dala ngayon. Tadi backup truck lal ko sto sa kwaltalan ikes na mental din na ini na tadi show na di kisto sa. Tadi Oh, kes ka na wait Rick Malashni si Fenasang ko Poklaldan nagistosa. okay, okay. Reservation linean panaki helpline. Pumibangon algo so algo siya todo on ko sabos na Monday ni Friday pick up and kung pick up po man check office Benalasha Ikios Luo North King Street Panganetches nage we phone Meaning, kumibangon ano siya, Queen Elizabeth Church or something St. Elizabeth Church. na Talofa market siya Yeah, on the other side of Talofa the street. Eh? Market na lang kata medliki at Lomalusen Tamashiro. Kamakapili Yeah. Church. Na, Uh, kung fact mo, may hindi reserve here, patagan no, dahil you guys actually, kung dahil accept walk-ins, Walking oh, lesson may class nga dahil si Koso walking. Tawofin kung pag mangkatawo, men, kung walking na reserve na phone po ka na wengan po.
Arakat wishe kumin may reserve pork luman kumin in guarantee large pork luman fin kum sum sa kay kefredi. Arakat Lumalapas kaya na pe kanta may tagausin na espe na loma to lalo na una pa ye kanon pok si kum talarangan. Lumalap. tanasin mo it ko siya ma tatlayan when kat shrelik pork lan Nesik House lan Mm. Nasel Ponpe Ye Palau Yen Yepe Chuk na Chuka. wengen sikaus lan with ko siya Oh orang wow. ngangu siya na sinova slash mini nga make it fair na sinwit ko siya lash nga wengen sikaus nga reserve pa na pox niya unsaya lan in epe na palan with state saya na pa nga matang siya na sinwit with mata ko to volunteering drop off food boxes and I just give it to them. Ta fin kum ta ko ta pattern ki line na wen po ko nga fact na sin tatanin with theoretic malasya tani necessary ki po lan mit ko siya po singaw lan mit ko siya nga mata reserve ki friend na kayo aro kum dan welcome fin na kum dan pat na kum dan te na reserve kum dan yemen amin po singaw nga mata reserve ki friend na kayo lan mit ko siya Kasi in kata penal state sayang when that it deliver na kisi house lada nga na ko siya mo ko na wang si house sarang ama ngai na cash lan with ko siya at mas ngaw la filia sano say show up na nga sana sintanin cash with mas ngan kayo kumli ke wo kinga fa ma from the horse's mouth kumli ke kat misunderstood na pa mo. Mati ko fact na ke boxing out nga and kat na gamo pa na margalan may kusaya na sila nakatiyami tu ke nakenye tu talofa market nakat ngayon across nakat kat kisumis ka tamangin nakat oh mo wangin mana singa when kat na reserve tapa pa kung sa pagumalo na my favorite pasto chef microphone loman la measure ana inale ana kaya la measure wala na oh again na una Mawuna. una na siya man Okay. Well, how cash ni? Eh, because 5'11 kapanan anytime as in which I like when walking here reserve which I in on with love give friend and my friend okay. Alin na, Pelshimate, nga pong maramasing ang alin mo alin na kaalauna pa way better than I expected. Sa mga hindi fact, siya nito oh wow. Kung ta ka manayok si Pepa kung clarify na ki me na ki marketplace yung payment ko singan alin na yok na pa siya information kung me at kalam yun na siya. Napapa na masi kung fact na ki food drive singan wait nga talipak lang mga tipa na tulog na pa yung na pala. Boxing out sa mga nasa fairness in which try. When we house, when walking out matay yang nag-stay sa house. Not that was I feel alone. I need to reserve the 10 for my baby. Financial volunteer siya kay Kokoen.
Okay na si that follow year. Nakal ko yan malutu How to compare with masano with no volunteer para volunteer with no volunteer man. Jennifer, hala na appreciate na pa pelong kum siya lain da ko. Pero si man ngang siya kumala na more than happy to kunta ka me pinakfras si masing. I mean, masing orang nga kipe na in accurate malum telan. In po sini may chap Ars may kuflain long malum telan na dahil ka in pako nagimala ka friends like Facebook na Hakifak ko lang malap na siyum ke sacrifices lom tel kasha fin ne upa kum tel na ora na kunden shoot na kunden kasha may kunin siya ngay isam ke papa kiatu al da ka na ngay il da ka mas na pa il da ka il shugo kin ken il ke kaile aking ausel som na room belsi mail som kum eh eh pangat na sila saplan pita kim tasis kumakum kaskuran sila kum nilalan nail proud na pail sa lalal fongi takum kun pata ni ash office silom te pa silom kum kaskuray naik na pay palala Ara, it's a really big difference na sin may kunin siya. May nalaupe na siya siya now. Da siya may tala na kat, ala na, pe si discrimination na may nge. At also, kung dahil ti kasam ka na, kung dahil na professional, kung dahil nice na paye. Arang aking fact, kung mala ang siyum dahil ki, kung dahil ran sin may class nga pandemic siya, kung dahil tabi na tuwi ka rin, kung dahil na pangon ka at na siyak lakat siya ka rin tagay ta mungo kakanin mga. Ara, masap si makatil kikidi na ra, pero nagkwad mo maula siya pa kung dahil act fashion nga. Ara, ngaki personally ngaki congratulate congratulate le shamana ngat fa na ito pa misingi ngaki congratulate ko kita lik sintum dal limkul na kat wate takom na ngaki le kali limkul sintum mga dia may ngani kit brother silo mawangin le si sak look yung el kut looking na pa be talim ko si wioma ala El kalal na. Mana pa ngadiyak na una ngadiyak brother si Loma ngadiyak siya sila nga wow Alright, aki congratulate ko kafin siya kung manigawash ma lala kong ke fact metiging sila ko uns ko nga prize ang kali program na siya asma pana siya Masinanga na kalimiin mo ki medicate wait ma inana cash ke insurance na sin wait mata ko siya may wengen insurance la mawengen SS laan kat cash ke application we may medical letters si ma i-attach na ki in expedite SS loman min pangan si pangan requirement na kain ki medicate loman Finwagan may SS loan na kung pending application si loan. Or kung inin na kung minarela SS loan, US SS loan, medpiki kung apply. Takat cash o peki may in-expedite social security application kat cash o wow alin na point na yok si pa kung fact ngan pa kulo na malalap Talakasya na pay. Man, I'm so proud nga ingan na pay kung siya next time finar pela lilian makate siya piden fight lang daga wikat pa. Masing Wow, eh knockout. pel Kat na kayo kung siya sayangan kayo watanin chipin mat assurantal. Kidanta ko ni sa community slash finanong lubudo. In exactly. fashion. Ngali mo shift fan ngali mo masya bulen ngayon kung kayo as long as you wanna yeah
explain, elaborate on all the services kakainin mama mo ita kutsinsiyak, you know? Sibena di ko, spell mura lang alek kalim na pa me, Baka nakakaya. dito niya pamasingan nga si So, powerful si Magyawas ko sige ana Lucia na insta. uh, well, Kwalipangan kung point siya kasi kung fakta nala na yo. Siya pa naman siya nga siyak may pigigat aksa siya la as open enrollment ko nakeko ay na siya na naki Oo, application naki made question. check na ingi na ka-check na uh, enroll ke Medicaid. Hmm. Open enrollment na ke marketplace usually November. November Sinigit 15 eh. November 1st to December 15. Pangin open enrollment Oh. in marketplace. Na nagi Medicaid ko MedQuest tag open enrollment ke October ti ada open enrollment singkum kaya la plan maluman change of plan na pangin pesit tay guess na sinwit pagkawa rin change of plan. Pangin October. Eh? October. Tadi kaya Kamay nga sila teta ki mitli ki October. oh kamay ma taka kusay Enroll. tayo kayo apply anytime eh. As long as Anytime you do it before yeah. the 45th day is up or something, eh? Linang Mo alimig. mo inge na ka we're back restore na ki MedQuest ka Medicaid Oh, we cool. enroll anytime na mo itsaya ma ashki Wow. MedQuest. Kulang Kasi mga pinapanood yan enemy katilesano perin enrollment ma new open enrollment. Anytime fin cut ko cut coins orela na right away. Na ingi na lesa lane malu na proof yo ki fin complete lane na application duo. with Wow. documents. When ingi na katurik man is we work with MedQuest division couple A. So Oh, tingkat ask kisin siya class ka fin may se taga sasa na ko siya Hawaii na kita go through MedQuest find out finish me o status lan mo itsengan fin close na kat enroll fin mm. open case na kat etap na mo itsengan nagki-cases nal alas sana pa lain naluwo fin mo mana ko paper documents nga turn in on time. It's only take 2 days to get approved for your coverage. Kaya Jennifer, kaya katabot ngayon dahil affected kay Finbar issues lal dahil kay with the high IRS. Is it still the same situation? Nagi IRS ke medical lal dalan. Ano nga niya mo katabot nga Finbar issue kung o money na sin IRS dali ano nga bang main IRS yeah, marketplace eh? IRS came in when with Market. Fincom Hmm. marketplace. Okay, Fin okay. para kat mo tanin be honest kita your application called coverage land ki health coverage. Fin Hmm. ki kia point ki kia pa that kita enroll ko that they enroll through marketplace by themselves as a single person. So that tayo pa IRS coming. When IRS your Oh, SS Social Security pop up with IRS, you are considered a married person. Napangan okay. claimy. When kung claimy, may mo kung single, kung Uh, file mo to, kung once you file your tax, kung da join may kan uh, join. Na oh, IRS file yan, when that person cheat the system in shoot molo coverage sila. okay, okay. Okay, makes sense, Para, yeah. para Uh, IRS
come in to claim the money that that person owned the federal. Yeah. Well, Para kan matasukye ne fight claim waltan when Sano in clear out everything. kaya nga mo Na, pangay protest sila nga alin na ngayon na pa outcome kaya you're doing a really fantastic job. Kulo malat. Eh, nga bigyan pwede kong gumisi pa ko. okay, okay, anytime. Kung super Okay. planning announcement ma-assurukan nga ito ka share ke live stream Okay. sila siya. Mingo Finish, lahat manunod ko siya, kahit ipenon. Finash mga i-announce nga kan bangon kung kumin-announce nila siya. finish massage yung makumlima yok sipe. Na kung may contact yung ako may ko online kidin share pension mate nga. Muncha panash mate ma tena kuflain wi malum tel ki kum dalara nga talikain wi ki masing nga. Na panaking afa ko nga nga kula na malam kum Jennifer. Makipa Kilo, malam. invite, I, I know you had a long day. Ang sila ko noon sa kung nga kinda ko itawon once ko nga mawon walang sugo sanctuary pa ine noon sa kung kumilang ngalan mo Wait, kumilang siyon sa kung kami ato na. Kami ato na, Tefon, sa kaya nga ito. nga nga lang sila kung kumimtang nga mate pa check ko siya kumalang nga Kaya kita din na announce Kaya nga ito eh. umalang siya ko may sang and te pa check na kaya ngale proud na pa Ini-announce yung mga check Tefon sa kaya sila kinon sa kung nga pray le final man nakatsa Okay. sila kinon sa kung nga lahat mo kumilang siya long sa kung Siyempre na pa siya kung sugong or pa siya sa nga ma Wait, tanang inner ayos.
Tagani Proy, congratulations alash, kulamalap ki katakilin mislalom o yawulom siya mga masters ki program siya ka broadcast siya ka dakfresh sila ki ako siya inge. Kulamalap ki mana kayo, kulamalap ki lang siya makumesi na shares, lang siya makumsang na shares kay siya. Inka kalwin na in shuki na rawuna sin elo siya mainin. Kulamalap ki mana ko pa dahil ka ten orela ipkunas na siya makumkalwin na nakwe ka. Nagigrak siya fiala hoye sila sa katak farsinge kat kulomalap ki misle woman ko siya makatakilin fintakin kuminak farsila ke kat kulomalap ke hoye ko singe kita farsidin ko pe kang na gumina na suikat kalwini na nakmisye mo lars na sistema siya may takay nakulup ke kat kulomalap kusyung gimana ke wa Talin na tari leke man ke wa shima kumrela na shish kat pray na few me taxirin kun kinin ngunit yung shish Christ met lang alas kat pray. Amen. All right. That's Amen. it, Jennifer. Eh, Hello. Kulamalap. Nga fa kantaki kom. Kay. Okay. All right. God bless. Okay, same to you.